Production presenting Roman Father. Gila yome bonameto aduma chadipi obiazi obiani nido. Roman Father, Mo Mary aduma shauma Roman Father. Make me attach one say. Really, na kwa ma wanti. Na mumu. Ese me no mi ni say. Ese me ko hide down now. Sikuma sikura no akotena senkran no akotena. Sunaya no akotena. Ni ento different line man. Obi afre wa so wo Dubai. Ghana number. Debbie, you know outside number. Why? No catches who Dubai. Now, who deeper, a year beba, Miss Srow. Sounds so huey. Mimpesa better so, me and son. Eh, if you are to pay. It be to me pain. It be to me pain. Yes, I want you. Missy, it be to me pain. A sankari. Yeah, the Mekwa sankari. Me nini pen, Madame Po, Madame. Mr. Many announced our Baba will be damaging. I'm say, you know, Mary. Then when was a father mea, nah, the Pia Bonting, the baby Papa and Mamma to pronounce so mammy, madam. Now, Miss Menina, who's so down and no doubt. Anna, my bed out won't change. I'm say, Sally, that father change. Now by a crab boom. It meant me aunt in time. And it be up to me pain. And the fire. Timothy was today. Bacono dear, my enemy. Father, the old candy. Oh, goons, so dainty. Never do ho. Send our church members in be drawn and say, Father, will be our bay goons. You know, them say, me who he. Not done it. Me damn many. Would ye come one? Me man in yet three. I get three. There be me man in Tosso. Is a baby better fair work. Debbie. You didn't send him at me at the miracle room. Yeah, my cousin chile. I would see any. My gin chile will be chance. My cousin chile will begamo. Podunoni into Miss Srow. Ye. Let's show did you me Barbara said the only Ukuya. Father Dab, Father Paul, a year pass over. Oh, okay. Miss Srow, Ayata, call my masons right here. I feel you only look at them. He jet them. Sawadiana. Okay. Why? And to mess around. Because Sawadiana, dear, say Yakabia. Say, dear one, I won't know. I mean, some the word, and then so. As I say, a tokoso near can. Why? You. Any, you know, Mary knew any why on found call. You. Now, why you know, Shelly? Yeah. When Father, I am sure basket. Now make us on. There be someone father and Cassa. And I make You was any mammy known to us, you know. DABO. And if Father me Dick Matty, and Mary knew any. When you you. That's it. I saw it. 10 men start and about Chassis nonsense. Chassis nonsense. Baby, my bread, no, my bread, chassis nonsense. In 50 o'clock, send me them, I'm ceiling fan. In 50 o'clock, ceiling fan, I say, Nenso don't sack up a box, Roma, Sikamupe, and Vatican. And then, Mammy, OBAA. Oh, Debbie, says, I will dinner now, cried. A foot to the crane, you baby, you was a wood in 50. Debbie, Ade, what's that? Father, we do us all down. You. In Mary knew it in him on Fanco. See who didn't be an number Sabasan. Oh, when we soon to do Hanam Casse. It's a hona a bombay. Na, Tio, me crampuno, my emergency. An impenny phone Babaka Casa. And yet, Chinchinachi.
wo hye me peti sana aden menye nipa na se ene o mo fa asafo we nche me no mo nkote foforo na me hwe wi so wo akono wo akono be na eni emu nanso yehu a yehu ni minim se me na mabeyi wahwe o debi se me dika ka se abawa for why wana enu mele ni wani oni wachi eye nipa da sani o de ko why nati oni wani mu oni wachi why ko hu ye na wa mo wani fa body na se oni mbu oto a metena kuru furu bra bwa na be sa de ko she body phone mu na brother Father, that is saying Yamia do me na so. Ibiaboko. Father, ene bra say atwa na to this oh ya frame free headquarters na ensem o me make ese me nya abotre mu kura mu nti na meti anka me wodem me twensem beba na me ne mo akasa na mu nikan na me soso bi o mo se me nye nti be ya monko se mo ko ya krom ye nso na ye be ko father ya bi mu nikan ko yabe on monko yabe Father say ye kwa yi sese ese etwe ne no ko una e penya odi brother ene nti na masi manemu fada yi ma wo ho se enche fada yi mani ho a wo obetimi akwa kusi nana bi wona wadwum odu a wo kasa ombeti ebi o father dabo na oba sana mabo ono so akraso ko oni ho oni wonti na me se wo ko father oso de ono kura me friend wo ka che me se wonya mai kura okokuru ne wo twice no oko di 1 week bo no na 1 week na okodi na adentina na won kra me no oko Father dabu ya na yesi wa we ye no kura ko hwe ne ba Father on kra wo se so woni tumi bia wo so mi wona we penya odi ti bia wona wo yo nto woni tumi so wona we oko abia so kra otu wo yare a o meba mama ne se bia yare Father bibi e ko die aya wo na ya o ye bibia o na ene dia se e mo kakra se Father yima me kasa kirewa ti Father yi amidi me anamsini o headquarters empanimfo wo ho nti se nkrafi ho ba me e be ka kire me se me yeso adwuma eni nti na masi Father onye organizer na mbefa o na matire ni wa o mo sa Father wo ko uko uye adwuma mi na ese nka oja odi ama obi na busum bia kokoje hu sika anya adwuma na me ye adwuma wa mete ya me ye adwuma ko na odi akaka asem no na mi so mi nya dia headquarters for dia ama me o ma me wo kwan da o nti na be di Father on se be fa o baby sa ni nti uni mu hwe wudi machi kwa ubasa ko yo organizer si dia make a chire no timi fa quotation ba kokura nko se enu mere se mon sakra maje na Father wo quotation me no ni tin meje Father na ma brother o quotation me wo tin uni na du mu hwe something plan from afano ni mu ha na du mu ha kasa sa de no kasa sa de Father ni ma jai sa de na o ye ha be pira enya botere Father o ka chire panni se na adwunu he na Father se de ade won wo de nya de komode no o fata se me ka chire Atena how yes sir. Yes, mama say mo ko ba bia de ya mo ko ye. Me fata den. O fata, wa du mu ha, asanton pan fa fa no. Hwe. Banya me sunu mo. Ni say wo ye kraka pa na ifa o. Fada, am de meni tuo. Meba. Oni ni nwa me fada de ye o mo si ye me no. Meba. Hwe. Fabuo man. Said ye na wo ye bonko kopo nkrofo da say no aboto de akoma condemn for no we me fa ni free organizer for the other matter tie ko hada sunsuo mu na mkofa no ana mabetire ni no a wotui ne hodo hu so wo ha hu so ne wo sese so fa ni nsi mu Father mint jina ma ne me nkasasa be Father mint jina ma aden Father den tell me say nyan say me nam no on ka hallelujah mpo na gisu amen mpo da so meba senye sa kame suma wunyi ya no Father panimu
masoma enu anza woni brother beko na makaka nyame asem o pese me Father nye se me ya no but etoro bi kra na me ma adwe se me ye kra na o se me njai ushi okromfu aya ofele ya there be Father ushi wadam fufu aya ofele so ushi atade Father ofele se ebi ade odi na msi wo se ho be kwada so ofele wo Father pacho ben fere boni so ana si mi be fa me bisa se wa for bada o si debi mi fa bi da na ko club o si debi wa for bada Father pacho da still mi for bada Father da so Father wa woni so ba ho da yela se woni ni jina baby Father da bi won so ba ho da yela na dia no how na ka kanya mi asem a wi ya no da bi mitimi nimu enu ngira kwa yi ano da mitimi nya sabat o se ne tembia be ku bia na o se njama nti wo de o se wa yen ko de ya Father o de mini ha o meko mami quotation ni no baby Father want me o de twen minimum no me ba on ka quotation go nche me ba mami quotation ni no ba minimum we ya my brother say me did the onu answer o kwa enomere Father we say first king na we yes ya we say first king na we New Testament and the New Testament New Testament say minimum na o church dem New Testament the Old Testament and New Testament and men can New Testament brother okay o me na wo se mbisu bisa me na me no fa enchechirem say na ma afa na wo ba organizer afa na mahu suban Unya Father. Ubasa ko organizer. Commission why? Echina ya ko muntwa so. Omo ko tena se ya na ya ma enye hwe. Ma ba be fu free organizer adwuma mu. Unzo odi me blibe. Me ba me Unim se me ma me ja kwan. o Father so gum enu ma say Father nya mo bra se na me no e de wa Me yiwe say mo so we see nti John 1:12 unim. Father me nim o de o se yen ko ka Father Father monka na ya de no asembe no monka Father monka asembe na we asembe no e we fa Na Proverbs 28:13 unim. Father me nim Acts chapter 1 verse 8 unim. John 3:14 kra Father me nim Unim. Father be ka say papa mama do na ba Acts chapter 1 verse 8 said se honhon konkron no ba mo so a mbaye me awurade na dance for Jerusalem Judea Samaria nyina dia kopema sase ano Father preach we na wo na ye organizer ni na mbefa Father quotation we utaka pa am so ye me quotation nimpa na wataka bida utaka pa bida na de na mfa ntu tirim fa Father me that two trim fi se wo kwatwe akra bia se o kan sa quotation that two trim Father koi Matienko no na so se mintimi kan no na be kan ni do be kan bia ba be me Father on komo di kan yanko ne ja do ne de be message o be kan bia be kan chile me quotation do be bia Father so o say on e be preach so na se won tibi kasa o de ma ni preach wona be kan me preach wona be kan quotation na me preach ya no aka why okay we dey quotation me na Rome book 146 e dey no say book 146 kind dey wona me look ana look look ka say look look 146 then o say and Mary said my soul magnified the world manganese and Mary said na America say and Mary said my soul magnified the world my soul magnify the Lord the Lord and the tree there be tree no una kan me see tree ni say mo gumani mu ase pa wa so for the quotation kai kwa menye sho say o e wani ho ba kokon bible tie enam see tree ni sesen se tree ni ko chirim there be una kan di tire mu bra tree o se na America say my soul no ka o se my soul ni ana ho mo ye dey yi radia ye no kla what you say America say me kra enyi radia ye we na o se me me be mama no me di on kan die me see ya kwa fa me di on kan die enu anu wa chire me o se eni na ma Debi hwe Father Ima Father after the one say metima ka Father Mate ka asem no Father o se me koyabe ai koyabe ufuru akọ nyanchena ni ase why Father me ko nyanchena ni ase onko a o ti ni akra ba ko mo e ma yeso enkotre obi da achi meka nchem se okoyu Father we
Ako di ngo fo fie, we busa no. Minimum no, we. Ade na wumu ade. Father nyami o, nyami a. Eyo hu. Nyami a. Na yo hu. Hu. Ana sa fa brother na no na mo no. Nunso aka nyami asem pa kire me da. Na ya obusan so onka bi nkire. Wona se ne de Nyankopon adum na wodi o. Nyame afro so nyame afro, ayi na me se me ka kire o. Wona ese woka. Na di ntina de bi apese one ne konto kwa. Se bibia ne afa betumani. Ade ntina ya apese one ne konto. Wala wonya de papa o. Wonya de papa. Woni ne nam no ofre ma na. Ye mi tu ofre ma. Yere nam bia o ka chim se yenko e ma we ho. Yenko ka se yenko. On ka se yenko be ma hoda. Be ma hoda. Yenko on ka bi da. Ansim bi sa na mpese o ka kire me. Na me bisa no. Enti ye ne nan konye se obeka se pa na ampe na sem. Fada me de me penasem. Me penasem pa. O ka sa chima boni me ye nyina me. Sa asem a wo ka kire me mefre no me bisa no wo wani. Me bisa no se wo se o kwa ma ho na mo ka asem no. Se wo ye brother. Me brother. Enche me diwe bi betu ko. Enti no de o kan bi an ma ne nye no ko. Mini ho anan ka waka. Mini hini. Mini ho anan ka waka. Wuni hini. Mini ho anan ka waka kire. Na maka kire. Nkan kire obi a ampa, nkan kire obi a ho adanse de. Aduosunsun mate de o kanas. Eye me nkan kire obi a. Why? Fadan ka uyi quotation ma ko kire na kam da nanti. Da bi o de ko. Why? Fada. Say if you say when you tell me phone na da nyina po an ka se quotation na me jira sun po dia ka kire un po da. Wo ja oboni a wo. Bibia ana sesa. Mimi ni quotation. Je ka yi quotation ma ko kire na nan kam jina su dia nanti. Ma jade me bia. Revelation chapter 10 verses 1. Fada de le wo. Asemi hu obafo foforo ahodenfo bi si ofiri soro ba fam. Nanim ti so wia. Nyankonto wo ni tiri so. Na ne na ti so jafadum. Otu ne na ni fa esi eposo. Na ode ba ko no a ebenku ni si asase so. Na otu ne si epono so no. Ne na na enwule. Baby, how did you home? So did you home? Oh, for Baba, no, Father, yes, so did you home? Never saw enough from me, rascal, tea. Father, cocoa from about the Senate could be Father, rascal. What did you make a cancer? No man for Timmy. Let us say, for obey father. The way they force on obey father. Father, be me, come. Father, Ben was only a minute. Hey, father, move fake pa. Father,